Machiegni, riwruok moro ma ok mar piny owacho midendo ni Raising to Greatness, riwruok koriwore kod laktache ochako tiego jokuny mula e kar chung'o bura ma Ikolomani e kaunti ma KAKAMEGA e wi ratiro magi kod ng'eyo chal margi ne kute mag ayaki. Riwruogno nobago chenro mar pimo jokuny mula go kute mag ayaki, kendo karuoge kod laktar Javan Mulala, kwan mar joma ni kod kute mag ayaki ahinya ni kod rowere to medo idho. Chenro ma kama irigeto rowere kod jodongo ma ijiwo mondo mi olim ute mag thieth mondo pim chal margi e wi kute mag ayaki kinde ka kinde. Bende otiegi e wi lwenje mag kit chwech ma kinde mathoth ng'eny e kuonde kunyo mula. Unapata ameenda huko amekuletea magonjwa, ama kuna wamama wengine wenye wako na tabia tena ya kutafuta waume huko. Wakienda huko, ukirudi kwa nyumba unaletea mzee ugonjwa yenye haijulikani. Ndio sababu tumekuja hapa tufundishwe, tujue jinsi ya kujilinda. Sababu yetu muhimu sana kutaka watu wetu wenye wanafanya hata kwa migodi kujua hali yao ya afya ni kwa ajili tunataka vijana wetu wajikinge na tupunguze ugonjwa huu wa ukimwi ambao unaenea mahali area hii yetu, na wakati tunafanya kazi yetu ya mining tujue hali yetu. Pia sababu muhimu ni mojawapo kujua kila mmoja apate NHF kujishughulikia katika wakati ugonjwa inakuja. Matters HIV, matters TB, gender-based violence, including STIs. Ile sababu imefanya tumekuja hapa siku ya leo ni kwa sababu we have noticed Kakamega County has cases of HIV totaling to about 15,000 cases. Ikolomani is part of Kakamega County, so it contributes to the burden of HIV in Kakamega County. So we are here today to sensitize the community, and we also to bring the services close to the mwananchi. Governors